O le mauta lea e pe ona utau sisila mai ai. Amai loa tātou tā vale i olo angai mai tonu i ona tā whiro lea whamon lea ua. Tau mai le sunga i whawhenenga le amata tātou pokalami. Toe whataro whatuai, o le amatali o le talalo e ina o le mauta o sina le avele e pe ona pausi ai, o se poloketi le ngata au ngā mō whanau la lumanai, e me se foi. Ia o le whamanatu o le salau tau sanga. Ia o te manatu ua mai ato anga le tai au e pei ono tātou wheiloa i ai matangi ala rua. Pai manatu foi o aruru tātou waso mao le ale tue tutu mo mao foi se whamtalanga. Pai a vea ia le leo leo pepe e wha wheiloa i mato e o folo whatu i le pai o leo foi ngā ruenga tutofi o le tu o leo o sa sao i mota nei. Te nane foi lea e alpei ia tātou malo whāralungia mai la tō wālaulia. Ia tusuma ia ma tala mai ao i le maota. Ia po ele sā a vele. Ia pei o na whamanatu nai no na se lau tau sanga. I le mai tau rinei tu la tai ao. Ia o lea ua pai pule. Le maota o le tui manua e pei o la lea a whamtalanga. O le maota na maape ai tau whinga ale motu sā. E manatu e whapena se la ngona ne nei tai ao i le whelanu la nuai o le lau mua a vele ma whaino whape atu e atu lau ele le sā. O tua o sinave ma uru mato tua. O le lau mua o le puatau nofo, o le lau mua o tamba ma teine o le lau manili. O le lau mua o le toa ula. O le lau mua o tamba ma teine o le maunga vaya. Whātalo whātu le sunga le pule aonga ma le ainga whai aonga whapefo i le lau mua. E nane lea o paia le nofo a Prestena e se mai le lalolangi atoa e au o mawhai o na tawaba me aina i el whamoe moe se lautau sanga o avele. A ia ele manatu o le a tātou angaisa o le tātou por kalambe o le tatalaina o le whale sa mo sina le avele e pei o na iailo na whātu langana i le tai aore nei o le nei fo iaso lona lua ia o le whamanatuina o le se lautau sanga o le nei kolisi. Ma e fifia le nganga o leo a tātou whatasi, ia ma le susunga i le profesa, ia po le susunga foi i le pule aonga po le urua aonga o le konisi whawhaiwhau i manua, ia o se sui foi ma o se tamatuai o renei la mua, le susunga le profesa ia vaitusi no fuainga, ia o ia le awhaia le tatalo amata e tala ina i le tātou whamoe le so, lea e wala watuai ma le nganga whalalo, e le sunga le whawhengainga, ia whiumaia mo le tātou tāpo i ngamata. O lea ua mai o na pai pai o le whanua whamoi mai o le liasa. E whātara whātu i le sofa manu mālo Iesu Keriso le ao le Ekalesia. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Let us pray for the Holy Spirit. Poto mai le nei whamoi moe. A mataina i le titalaina. O leo foi na atu o le maota na tāpena ina. A wāle whamoe moe o le ato ina o whanau. Whai mai o lau atunu i a vere nei. A ele mwhai ona mātou whai se mea. E au noa mai whatasi mai o lau anganga. Kau tō lua lo mātou whamoe moe. E manu iai. Heavenly Father, we humbly seek the presence of your Holy Spirit to guide us in our worship, to make sure we worship you in truth and honesty. In Jesus' name we pray. Amen. O te manatua te whaupunga o lo tusia i le tusia e peri le whiala i na whau. Whai mai lea manatu. E tā ua le whale. E tā ua le tangata e whaungaina le whale. Ai sili e ona tā ua le atua na saunia mea oma. O se lagona lea manatu e tā whai e le tātou whamoe moi le lea whiafa. The house is important. The person who uses the house is also important. But most important of all is God who created everything for us. Thank you.
O le mele te tā waile vi inga o le atua. Wai le se mea tātou te mawhaia. Pe au noa ma le atua. Na ia whaia le tangata. Whaia fo i ma le whali. Ina ia whaao ngā ina le lei. Mo le wha moe moe ina ia le lei le tangata. E tusa ma le whila ngāna o le atua. Se o tātou te tāna. Le atua pa i ae. E mamaro. E siri siri ese la wafio. A wao la wafio na whaia me oma. O le tangata ma le mea no whai. Pau le mea te tau o na mātou whaia. Ina iau mātou i loa. O na whao ngā ina ia mea. E tusa ma laufi na ngalo. Ina iau mātou wona ai. I le lalo langi nei. O le wha moe moe o le poto poto mai le nei aso. E le ngata o le wha mana tuina o le se lautau sanga o a vele. Ai wha pe foi le nei maota. Mātou te ofo i natu. I laua fio. Ina ia mātou whao ngā ina te tau. A wale au tau ina o wha lau whai mai le atunu. Ina ia wha wau ina pēr le wha moe le wha moe le lei o a vele. Awane i ngano le atua. E ala i tiute ma whai mai tu tofi aino la tu soifo a wha wau le runa. So ani mai lau ma fio i wha moe moe o le nei aso ai meso le nei mai aso. Wha taunu ina mea fo i atu mea umai le wha sili sili ina o laubi ina e wha mabau. Ia la mātu tu talo lea lea li e. Ai aini o mātu si se mani a leo o a vele ta penanga o nei wha moe moe. A lofa mwha maangano i a te mātou. Tō topa ia o ke riso. Wala tuai la mātou tu talo. Tō mau mai ai o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau le lalo langi atoa. Le manuia ma le while mua lau o fio le tua le tamā le ano male a ngākua ia. Nei masa umai o i le whaavavau lava. Amen. Te manatu o lea ua mua le aso le malamba le au au o le whaleulu. Pe ia upu le tui tui whawhau o Samoa. Ia na manatu leo le a whaala solo le tātou po kalambe. Lau sunga i le li profesa po lau sunga le li pule le polisi whawhaiwhau i malua. Mo le atu le whawhaitele mo le nei taimi. Ai manatu se taimi luma. Ia ona toio atu leo se langono na tumi komiti. E whaatitau i lau vaenga le tāua le nei foi aso. Mo le tatalo whamanuia o le tātou mauta nei. O le si vaenga o le tātou po kalambe o le la o tina le lipine. Ma o te wala au atu ma le whaaloalo. E le tātou malo whaaloalungia. Ia o ia ua filifilia. E nā te oti ina le lipine o le tātou whale Samoa. His Excellency Tom Masters. Ia o ia lea ua filifilia e le tātou komiti marela mua. Ia nā te oti ina le lipine whala watu ma le whaaloalo. Ia ina ia fio maila ua fionga i le menei. Ia ua fo i le whātau nuina o le vaenga tāu o le tātou Paul Kalame. Awa ngai mai ia le a fionga ia Tom Masters. Ia e o te tonu e tā ua fo i le soso mai le titi. Ia tau e mawhai o na soso mai e mori mawina. Ia le whamoe mori nei tai au. Mo i la tau e maralosi. Ia a whai e mo i la tau o vai vai. Ia tāli mau mai nā ia tātou whaie. A mainga ona o tina le lipine. O le whamoe mori tai au nei. Ia ona tuinatu le o le se fulu minute. Ia tātou malo whala alungia. Ia manisi fo i e mawhai o na saofia i tonu le tātou mota nei. La tau te asia ai. Ia ma mai moina fo i ma moli mawina. Ia le ngā ruenga le sunga le ia ngā yotupu. Ma le ainga sa malama. Le ngā taileo le tāpua inga me nai tāua. Ia ua tu ai le whaila ai le so. Ia ma ua tu ai le mautau sina le avele. Ia e pei o na turi matai mai le fia o tau sanga. Ia ma le tele waso. Ia via le tua le ua whatanuina manuia le whamoe moe. A maea ia le vaenga lea, ia ona tātou toianga atuloa lea i le tui sifo. Ia o ina e whatanuina umai a tātou po kalame mo le so. Ia ato e fo i manisi vaenga mai komiti. Ia mo le whaawawina o le tātou celebration i le nei fo i vai aso atoa. Mo le whamoe moe se lau tau sanga o avele.
Bo le silifia le au valaulia, ia malmamalu o Samoa, ko au fia i nei. O le fionga i le sui o le tupu o Petanea, ma i le malo la rarotonga, ia o ia o se tamatuai ia le tātou wa aunga nei, ia ma ia o se tamo le lamua. Before I do the honors of cutting the ribbon and probably and declaring our new Whale open, it is my great honor to be here. First of all, to attend the 100th anniversary of our school, my old school, and to thank the committee. I'd like to thank the committee, the anniversary committee, for a job well done. And I also greet everybody else, all the families that's come together today to support us, the old boys of our village, celebrate this milestone, the 100 years of the existence of our school. I entered this college in 1960 for a 3-year stint. And I was interviewed this morning by one of your television stations. And she asked me, well, what are my thoughts about my time here? I can honestly say that I don't mind repeating that part of my life. There's so much memories. There's so much memories. When I entered the grounds yesterday, I felt the spirit of my peers had gone before me. I felt the spirit of the love that I found when I entered these grounds in 1960. And I felt the weight that was upon my heart when I left at the end of 1962. I stand here to say to my brothers who have passed on, thank you very much for being friends, brothers, and it is a great honor for me today to cut the ribbon to open this place. When I entered this college, there was an old building here, there was a whale here, but the whale was covered with low whala. Today I see a different type of cover, but I think the purpose for it is no different. I can see a lot of functions being held in this place. I can see the college making money from this place, renting the place out for weddings and whatever else is there that could come this way. But once again, to the old boys of Avele, thank you very much. And to the new children, new kids of Avele, please carry on the beautiful legacy of this place. Thank you. It is my great honor now to cut the ribbon that's opening Sinale Avele. Alofatai kirana. Ya masak bat-bat yo lewa oti kunipine. Kala nai ni auto Sinale Avele.
Ya, yo me ya tato alo valoria. Asisir Montenegro, Manganei. Ime. Fai mai se cala. Las lang ona taimi la mal va aile la ngol taimi le ulu fale mai tson mana yan mol mawale al suyo tup Yeah. Marora ba, tapchaitele la ba. Laura. Ja. Nasa may manatu ay penino ko. Awa ese tau sanga ya mga po ya unsa pala may tunu pe. Sa ay mo mawala siya tu. Oy fa mga makamo mo may nem ni so.
Lava. Lava. Ano? Laura, buena acá. Olé, que lo live al Radio Samoa. Ya, vai secala, vai secala, vai secala. Chai lava. Snoop. Ay. Mano. Ole live le. Ya, la se me que lo mangua. Sumay lumay. Ya, contar cuatro y luego. Yo me lo digo. Ya, además contento con el me llama. Que pese me lo digo. Ya chau sanga sa lo ye la. Ya. Ono fit. Ya, por más que subimos, Iya, chai lava. Chai lava. Ya, ole se va ingale na ile mauta fo sina le vele o pou o lo o fa pena ona yai ya tsausanga ya matanga tsa fo i o lo o tusi ai peila ole pou le o powesi Yoselani Senior Reverend Dr. Powesi Yoselani Senior tasiba tsolwono ya ole sunga ya powes sa oinai nei le ya onga avele ya lelo o fa pena no fa mawina
Ele o mai no te binei pe o le tulanga foi le ma fai lava na fa tupe lava ele tangata ia o lo tusia lo na ngoi mo po ia le po o le fali i tulanga o le fausia ina ia se mana o foi le te binei o fia mau mai se tulanga foi le sala o le ngalwenga Tahu lang anak sendiri lah. Sila la ia i pou ia. Ya. Ole sunga apa wesi Victor. Ya ole alo ole sunga apa wes. Ole pou le ole deputy speaker. Ya po le sui fong fitalai. Yoi, tau wha o pa au mo pola alo i tafua. O le awhai wa sa lawa sfuru tau sanga sa o ina i aveli. Ia. Yang ada i ele o. Ia. Kanan mo. Masaw ka lang. Ha? Masaw ka lang. Feel ko lang. Ya, so far. Saya pun dah konsumsi. Ya. Ini kau ada pan set kalau baru. Okay. But so far. Karena 1,000. Nalo. Ya, oleh wa fa fonga mai la fianga le atawa. Kamay kira ingal tai. O ia le sa tai ia le ngalwenga ato ala wal nei mal fa tainga ya. Au mai se le ni mai fafo ia e peo. La fionga le atawa sa fa mau popo mai ya ma ngalwenga nei ole falsa mo. La talata ile pose meo leono se la wafeta la samo. Le tupe o fa pena na mawa ya ole sa pa luina ile fause ina fali o po ye ingo kangaka e kokonge kaka ya ngapo ya ona tansa lingua se tupe ya orka buto mo oh na fa ya bola sponsor por alo ya ma ga to ya tuton ya se au ni ole ko tala ya ai lima sa mana ya 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 ona sa ini mai le fona mista ya sini male ko i tango le e la posizione tomo lo lo no lo na fona mista ko o nai si ya no no tan ko o a ta ka tan ko su ya me te gano le a le mara lo fatura io mai sosi mal ya e ko voi fa drama ya ile tu ni na dona ya na dona le ya le tu upo masana tu spoia o mon ka tu fez na dona mai na le fo ya ni na le tu ma yo o kuma ya Tailo fianga ni ata ya olena na fianga ni ata wasa fianga ye mali ngalwengal li e pe yon fa ilofo ile sauta u ole fianga le minsta ilo na manatu ane ina ye mafai ona maua se fale Samoa e au ia ile celebration o le salauta usanga e avea matipa anga ole anga i mai ai o tamo mate intua i o le poliso avele sawa oina ia inei ia fa pe fo ia no mfana ai ole ata to wanga ia tu ngata ia ile fatino ina ole
nisi fo yo mai ngor por kalame